Xewani amukela ka channel yena ya Matimba. Loko u nga se subscribe hi kombela leswaku u subscribe. U byela vanghana va vona va subscribe. Namuntlha hi vhakele KeiEmm Creatives. Esther. Hayi. Minjani? Hayi pfukini. Na hi khohlola ku antswa. Yeah. KeiEmm Creatives. I mani kahle kahle? Oh, I Tzavula mthombe. Loka balloon. Wale kun? Kwa kama mtu ashonga. KeiEmm Creatives yi dila yini? Telenyana mara nta hlango fuleso sa animation. Mara kundvela hi bicycle changa yi dila yi graphics, yi dila yi film, yi dila yi ku endla website. Idela na swo namtisa halini swa ti-cartoon leswi ngo animation ni rhandza ku swi veka hi xilungu swi twala onge swi na value nyana. Okay. I yini lexi nga endla ku mi lava ku sungula swilo leswi? Hi swoho sungula ni byela ku ni swi sungula kahle hi mina ngo fika ni decide ku na swi sungula swi fana na n'anga a ni tshembi ku yo fika yi decide ku na mara masiku lama nga ku va swi endla ku decide ku va hava tin'anga mara hi sure ku loko fanekele ri n'anga leya serious or n'andza wa Xikwembu wa swi twa ku swilo leswi swi kona ndzeni ka wena then swi ku vitana iya se na me think leswi swi nga visa swona mara ku hlamula hi ku kongoma i timhaka ta ku a ni rhandza swa ku draw na ri xikolweni draw nkarhi wa ku dyondza mani va ni ku draw mara ni nga swi twisisi ku swilo leswi swi nga siku rin'wana swi ni kha swi ni lead-a kwihi leswi masungulo ya ko ya nga visa xiswona. Lero a ku na ku va na loyi a nga mi hlohlotela ku hayi na sungula swilo kusuka exikolweni a na mi la ta tiva masungulo masungulelo ya ko ku va nga loyi a nga ni hlohlotela ni lo twa ni va na push ya ku ni nga endla swilo leswi then along the journey se ku va ku ri ku se ni sungula ku va na ti-role models ta ku fana na mani so Jonas Lekhanyani ye a nga ni inspire swinene. Jonas Lekhanyani yi nga hi loyi a endla ti-cartoon leta ta maxavelo. A ni tivi cartoon ta maxavelo ni tiva ta no koma xava ni vula toho titiyani mara a ni basisa hi ku na maxavelo wa comedian ye Jonas Lekhanyani loyi a ni inspire loko na sungula mara ni nga swi twisisi ku xisa xi swi endlisa ku yini swilo leswiya then ni za ni ya kuma khona Siyavele loyi a endlaka ta Limpopo ya nga ni pfuna ni teka ni hoxa ka jeni ku a ni khoma hi voko. Swi famba njhani swilo leswi? Swa tsotsomba ka zamazama tsongo kwala hi zamaka mara in terms of growth swi le ku teni slow mara ku ya hi mehe loko ni swi endla ku ni titwa ni tsake ku fika kwini swi famba kahle. Ti-challenges leti va kona loko munhu a ka endla swilo swa ti-cartoon hi tihi? Xo sungula i load shedding wa fana na last week or 2 weeks back ni endle video yin'wanyana yi fika yi onha hi load shedding ni tekele 2 months ku ni endla swi teka nyana nkarhi se ni tekele 2 months ku ni endla then se ni ka ni heta ni fanele ni save ku va na load shedding ende ka schedule lexi a ni nga swi voni ku ku ta va ku na load like nga ku swi ve vo lo cinca kwala na kona ku famba gezi then yi va yi corrupt eka file ya ni vhe ni nga yi kumangi ndzhaku ku teka ni yi sendela van'wana lava hi tirhisaka swilo leswiya ni kuma ku na le ka vo a yi pfurisi i challenge number 1 challenge number 2 i timhaka to fana na ku ni sure ku laha sweswo a ni ku voneke ni xikandzeni se swi ya na hi content ya wena ku content leyi i endla ku yi fika ku se leya me yi ni vangela challenge ngopfu ku a na ha koti no ni nga famba ni ri free hala handle hi timhaka ta content leyi ni endlaka. So vanhu lava mi endlaka hi ti-cartoon leyi swilo leswi mi swi endlaka va Solly Makamu va Daniel Brothers va Crazy Boy mi rhanga mi vulavula kumbe loko ku tshamiwile laha ku sweswi na endla video hi Daniel Brothers or Crazy Boy? Hayi a ni rhangi ni vulavula na vona
loko ni rhanga ni va vona a swi ta dlina swi endla ku ni lahlekela na hi leswi ni fanele ni swi endla ka video hi timhaka ta ku a ni van'wanyana ku fana na beni mayengani ya ni kuma kwihi so a ni vulavuli na vona first no ti endlela lexi xi ni telaka miehleketweni nkarhi wolowo ni fika ni xi endla ni swi chela ni swi rhekhoda then yi va yi sukile hi ndlela leyi vo ti vona va ri ti-cartoons vo hala hansi mara loko va ti vona ti-cartoon letiya va ri yini kumbe mi se zama na like ra ku mi hlangana na wun'we ku hayi hambi deng lowu yi endlaku yi xavi kumbe un'wanyana u nga endli cartoon hi mehe va ri yini ku na Mthimbani Mthimbani ni endle video yin'wanyana ya va ri i Battle of Brothers yin'wana leyi nga fika yi responda nyana kahle le makumu ka video leyi ku na joke nyana yin'wanyana so joke leyi fike yi xi khoma kahle ivi loko na ku heta ku humesa video leyi vanhu a ni Mthimbani befana na Xiphola so vanhu va sungula ku kotisa ti-review ku nga ku lwa nga endla swilo leswi i favor Xiphola why swi endliwe swi voyamela ka tlhelo rin'we ntsena na vanhu va ka va tonge ni favor ngopfu Xiphola mavona ku ri ke ni va favor hinkwavo ku ringana ende ni rhange ni tiva Mthimbani ni nga se tiva Xiphola loyi a ni rhanga a ni favor Mthimbani all along mavona na vuya ka question ya mina ni nga va no teka nyana hi ndlela yoleyo so vanhu loko se va kha va nyika ti-reviews letiya ta vona swi vona ku swi heta leswi endliwa nge himpela na favor ye n'wini a fika ni tsala ka Facebook loko a ni nge hi yisi a va ante hi part 1 loko ni nge hi yisi mahlweni video liya ya part 2 hi timhaka ta ku vanhu va tonge ni fane teka masayiti mavo so a ni swi lava ku swi heta leswi endliwa ni favor vanhu hinkwavo ni favor ti-artist ku ringana so a nghena comment a ku i nga tshiki yana mahlweni se ni hlamula xivutiso xa n'we ku va koho lava va swi vonaka ku va ri yini mani a ni swi landzeleli a ni target-angi vona yes khale loko na ha sungula a ni va target a ni target-a ngopfu ku na tatwa ku loko ni endlela artist yo karhi na yi ta ku yini ni tlha ni yi sendela like ni nge va machine mara va ku tala big names a ni hamba ni va sendela va ka endla ntirho wa kahle se ni swi vona ku na bayisiseka nyana loko ni ka ni target-a voho hi voxe why ni nga target ti-fans ta vona so na hamba manje ni decide ku target ti-fans ta vona se sweswi vona loko ku ri ke van'wani va swi vona ni a swa ha fika mi mhaka ku a ni langutangi vona ni languti growth ni lava ti-fans letiya ta vona ende na kha na swi kuma leswi ni swi lavaka so ku va ri yini a na ha ri na mhaka ngopfu na swona mara va koho lava va swi vonaka ni ze ni fonela DJ MFUNDHISI ni kha ni endla prank yin'wanyana so xi se lexiyani loko se ni heta ku xi pranka ni xi byela ku ma xi hlekelela xi ku diamond yes kasi we se hi lana swi vona ku vanhu va swi vona swilo leswiya okay tanihileswi mi nga vula ku a ni hi timhaka ta ku favor hi lero na loko endliwa ti-cartoon leti munhu un'wana na un'wana ma endla yena a kumeki timhaka leti ta ku hi ku mehe ni favor Beni Mayengani Mr. Post ni nge endli yena kumbe mehe ni favor Mr. Post Mayengani ni nge pfuki ni endleni cartoon ye un'wana na un'wanyana ni vutise question ya kahle ni swi endlisa so ni rhandza question yaleyo yi ta ni pfuna ka van'wanyana ngopfungopfu ka ti-upcomings hi tona ni kuma ku ti-request everyday ku na mi ni kombela ni endla ni ta tiveka nyana sweswo swo tanihi mavo so lexi ni xi langutaka laha i ku munhu okay actually a nga ha endli masiku lawa hi music wa vanhu reason being ni nga se hlamusela leswiya reason being i timhaka ta ku YouTube yi na milawu na ti-policies ta yona ni fanele ni hola at the end of the day as ku nga ri na loyi a ni hakelaka ku va ni endla leswiya so YouTube loko ka yi tirhisa music wa vanhu lava va nga registered ka sample yi veka ti-copyrights laha lero a ni nge yi claim mali liya ma vona se a na ha ti tirhisi tinsimu ta muxaka luwa so ni teke off ramp ni va na question nge ya n'wi exactly ende ni ta yi hlamula a ni ku loko mi kha mi endla ti-cartoon leti mi endla hi ku ya hi ku favor ni favor Beni loko ni favor Beni Mr. Post ni nge endli yehe loko ni favor Mr. Post Mayengani ni nge endli ye kumbe mi endla hi munhu un'wana na un'wana na swi twisisa ku ni hlamuseli leswiya a swi ri na nkoka ni endla hi un'wana na un'wana loyi a nga tiveka actually a ni endla hi un'wana na un'wana ka leswiya swa tingoma loyi a tivekaka mavoko at least ni ta kota ku a ni vona ku ni va ni kha ni zama ku yiva ti-fans letiya ta vona loko ni hoxa video leyi ka YouTube
ivi a hi ngo maybe na hoxa ya Colby ivi loyi a rhandza ku tinsimu ta Colby a ya ku searcheni ka YouTube if ka hlangana na video liya swi n'wi tsakisa ni believe ka 5 wa vanhu lava nga ta hlangana swo swa endleka 3 va fika va subscribe 1 a hamba a follow xin'wana na xin'wana lexi ni xi endlaka hambi na loko se ni nga vulavuli hi Colby ka ti-video tin'wana a va ri kona leswi ku lahlahla ku se ku ri fan ma vona leri ni va ni kha ni va ti-fan hi ndlela leyi so ni languta ku munhu wa tiveka na loko a nga tiveki a ni endli mhaka ku swi dya nkarhi as ni vula ku na yin'wana yi nga ni tekela vo 2 months ku ni endla se swi va swi kha swi dya nkarhi ni nge teki 2 months ku na hoxa video leyi ka YouTube yi hetelela yi va yi vone hi 65 wa vanhu endzhaku ka swin'wana swa 6 months. Ya twisiseka mhaka leyi se vuxaka bya n'wina na Limpopo Popeye byi njhani? Buti Mkhaya a ku na ku Mkhaya wa la Tzaneen ku nga ri la ka N'wamito a swi kona leswi swa ku mphikizano a ku i Tzavula se hi nga ku yi le ku ni tluleni laha kumbe lani na ni se xa ni pfala swi endleka swilo swa mina swi nga ha voniwi kumbe va ni khomanini. ku na ngoma yin'wanyana ya Majojo veri ni nge vuli ku i dyondzise ni nge vuli ku ni dyondzisiwe hi mani a ni swi tivi ku i swi vekisa ku yini mara a zama ku la ta kombisa ku ni nge fiki ni zama ku la ku jikela munhu loyi a nga ni dyondzisa swo karhi ma Limpopo a nga ni dyondzisa swilo leswiwani as ni vula ku luya Jonas i munhu a nga inspire ni ti vutisa ku cartoon yi move njhani ma vona leswi swa ku tani because mani ti draw kune ti nga move so inspiring ni mara lo nga fika ni hoxa ka game Limpopo se a nge tlhela ni fika ni va na competition. Yes, at first vanhu a va zama ku la ku fika va compare ka Tzavula xifani nyana ka Limpopo leswi swa ku taniya ma vona se na hatla ni swi vona ku moya lowu nga ku tatisa ku avana na hatla ni tsala ka Facebook ku a ni nge pfuki ni zama ku la ku compete na Limpopo leswi swi vanga ku ti-beef hala ka sweswo swa music mi kuma ku vanhu vambirhi va nga ri ku lwini mara ti-fans ti fika ti va lwisa. Ni vona ku ri mhaka kahle ku loko swilo mi swi endla swi fana a swi bohi muholovo ko va ku mi phusha inani liyani ya mahlweni hi ku swa ku holova a swi kahle ku swi ta endla ku na game leyi ya n'we ya ti-cartoon yi nga ha tsakisi at least faneke yi tsakisa na vhele a ni vanhu va ti vulavulela ende vanhu va lwisa phela loko vanhu vambirhi vo va ri ku huwe ka karata ni loko ya ha ri vantsongo a hi huwa hi tikarata nyana ivi ku fika vambirhi nyana va fika loko xi ku binda lani ne na mani ta tlherisela se ti kuma na huma njhani navela ku rahanya ni xifuva laha se na xo se ku va ku ri nyimpi ya munhu phela ku ve ku hina vambirhi a hi ri ku ti tlangeleni at first ma vona se swilo leswi mi lava ku swi vona swi fike kwini kumbe a hi ngo after 5 years kumbe 2 years later mi lava ku swi vona swi fike kwini swilo ni lava ku swi vona swi ri kule leswi swa ku swi va swi kha swi tiveka ni le ka ti-tribes letiya tin'wanyani vanhu va sungula ku swi followa ku tlula sweswiwani leswi va swi followisaka xiswona. A na vhele kahlekahle ku vula ntiyiso ne leswi a swi nga hetisa ngopfu lani hi leswa swa ti-cartoon kahlekahle hi ku a hi ku hala kun'wana mintirho a yi le ku vonakeni ni ya vonaka mara ni twa nga ku hala ka ti-cartoon hi ku ya hi site ra mehe ni twa nga ku yi vonaka ngopfu that's why mi kuma ku ni mi vutisela ngopfu hi hala ka site ra ti-cartoon mara so mara ka leswi lera rin'wana ri nga va ri famba njhani business ra n'wina? Swa famba ro famba kahle noma a ku na ti-challenges ngopfu a ni swi ti kombisa ni timhaka ku mehe ni swi toloverile na loko se swilo swi toloverile a wa ha voni swi tika ku swi endla na vona so a ni voni ti-challenges ngopfu ka swona swa tifanele ni swilo swa ti-cartoons no twa ni hlamala loko mo ku mi rhandza mi rhandza ngopfu swa ni vona ingaku hi swoho mintirho ya ku yi vulavula ku tlula leswi swin'wana tanihileswi nga vula ku hi site ra mehe because mina hi site ra mina lexi ni phushaku more effort ka xona hi leswiya swin'wana swa ti-graphics
yeah lani ni if you are cartoon spend 50% hala ni ngava ni spend 100%. So mara na swi twisisa ku society ya masiku lama yi rhandza ngopfu sweswo swa misavo and stuff mavona. So that's why mi kuma ku Tzavula xi hetelela xi va xi kha ku ri xo xi kulaka ku tlula leswiya swin'wanyana. A hi ngo khemuni veka siku inandle graphic leyi mi ngo ni tshama ni endlela munhu ni ku leyi yintswembu leyi ku nga va ku ri yini leyi mi kumaka hi ngo maybe na vanhu va vulaka laha u bihini lahawani kumbe swa fana hinkwaswo Ti tele tintswemba a ndzi tshama ndla xilo xi nga vi ntswembu xo sungula mara lexi xi nga ni tsandzekisaka ku ni hlawula i timhaka to swa endleka mi kuma ku ni endle xin'wana xi ri xa ntswembu ku mara ku ri xa hala ku KZN munhu wa ku a byi nga tiveki mara because we are based la ka N'wamitwa na va ku tala lava nga ta va kha va vona lava ni sure ku i community leyi nga hala ka N'wamitwa or in the surroundings. Ni nga ku haleni lexi ni nga xi endla ni twa ni va proud ku ni xi endlini i swa STF pictures ni endlini na swa ku hlayanyana la ka voho kusuka ka tilogo tinki na tibena endlini na swin'wana na swin'wana. Yin'wanyana yin'we yo hetelela i ya swa mavutani loko va nyika ku ni endla swilo leswi a nga swi twisisi ku wani loko ni endleka swilo leswi or ni endlela hi ku nyika ti-size va ku ni designer xi xa ku tsariwa ku mavutani towers. Se loko siku rin'wana kha ni famba la patwini ni hlangana na taxi liya a va lava xilo xihi nyandle ya nga la taxini laha ni ku endle munhu ya swi tele leswi nga swi endla ni to ka na swi hlayi hinkwaswo swi nga dyana nkarhi ende a ni langutile ku swala leswi vanhu va nga ta relate swi kona leswi nga swi endla swa matimba swa hala kule. Swi twisisi handle ka ku dya ngopfu nkarhi kahle mo hi tsema ku hala ku swa komba hungu leriya ri lehe ngopfu hawa ri nga vulavulerisa ri xatlharpe loko maybe hi nga tlheli hi vuya kahle hi ta vulavula hi ta twana ku business leri se ri fiki kwini sandla ku khomisana sweswi KeiEmm creatives ene hi rhandza ku khensa ku va hi nyikiwe nkarhi wa ku hi mi vhakela hala ka n'wina namuntlha ku khensa file ku hi khensini va voni ku halani a hi ta ku hi kombela mi subscribe mi kurisa channel leyi mi ya ni le ka channel ya KeiEmm creative mi ya vona swilo leswi a hi karhi hi vulavula hi swona lani mi ta swi vona ku a hi vulavula hi swilo swa njhani danko.